Antonela, dobar vam dan. Dobar dan. Ono što krasi opernu divu je dakle dobar glas, dobar stas, ali i onaj nekakav unutarnji mir, pa smo se danas odlučili malo dovesti vas ono što je vaša oaza mira kako bi bili opušteni i kako bi vam pružili uvjete koji vam i odgovaraju. U Maksimir, kao što sama riječ kaže, Maksimir, maksimalni mir, evo iznutra pa prema van, evo svjedočimo. Idemo se osvrnuti dakle, na ono nekakvo obrazovanje kroz život. Dakle, iz samog djetinjstva rodila se ljubav prema pjevanju, došli ste nam iz glazbene obitelji. Međutim, putovi su vas odveli u Italiju. Nije to baš toliko beznačajno. Pa eto, nekako su me svi putevi, kako se kaže, vode u Rim, pa su i mene tako, nakon završenog prvog fakulteta Akademije glazbene umjetnosti u Splitu, ja sam otišla u Rim i tamo sam živjela 5 godina i to bi zapravo iz svog iskustva preporučila svakom mladom čovjeku kad bude u prilici da ode u neku drugu sredinu, u jednu drugačiju malo kolektivnu svijest i neka, koliko god je moguće, ugrabi za sebe ono najbolje, ono s čime će se najbolje moći tamo integrirati sa svojim znanjem, sa svojim talentom. Meni je to se dogodilo da sam i jezik tamo učila, tek sam ga tamo naučila. Imala sam na tom svom putu, jednom novom svom putu gradnje kao umjetnice, znači sjajne profesore, pedagoge koji su se brinuli o mom glasu. Tako da sam tamo u 5 godina magistrirala bel canto, lijepo operno pjevanje. I nekako kroz taj cijeli period, osim krasnog pedagoškog pristupa, umjetničkog, recimo ja sam imala probe, ajmo reći tako, radionice u samoj rimskoj operi. Išli smo na generalne probe gledati tada već velike umjetnike i zvijezde. Učili smo na koji način ćemo osvijestiti ulogu koju kroz to operno štivo predstavljamo, što pjevamo. Sve te nekakve, ajmo reći, sporedne, ali nisu sporedne, nego itekako važni elementi uz samo pjevanje. Jer što je pjevanje? Pjevanje je zapravo jedan proces sazrijevanja. I vi praktički tek tada kad imate diplomu u ruci, kad ste i magistar pjevanja, vi tek onda počinjete shvaćati i sazrijevati kroz uloge, kroz situacije, kroz koncerte, kroz interakciju sa drugim kolegama. Ja sam imala tu sreću da sam puno surađivala sa stranim kolegama, tako da je općenito ta kozmopolitska drugačija svijest je meni odgovarala. Znači da je meni bilo najnormalnije pjevati uz kolegu Koreanca, uz kolegu Talijana, ne znam, Francuza, Slovaka, Slovakinje. Znači nisam razmišljala, evo ja sam sad iz Hrvatske i tu mi je kolega taj, nego jednostavno odmah u startu bilo kozmopolitsko, jer što jeste glazba nego jedan univerzalni jezik komunikacije. Takvi su bili i profesori, korepetitori, dirigenti, glazbenici, svirači, komorni orkestri. I tako nekako me život vodio nakon te Italije malo u Njemačku. Znate, kad krenete iz Rima, onda vam je nekako već startna pozicija, vi ste od vani nekud krenuli. Pa Italija, pa Njemačka, pa Slovačka, pa na kraju Moskva. U Moskvi sam 2 godine surađivala i bila pod ugovorom sa Moskovskim državnim simfonijskim orkestrom. Tamo sam pak nastupala baš na izvornom govoru ruskom. Tamo me je, sa mnom je radila velika njihova operna diva Zarada Luhanovna, pripremala me je za Tatjanu iz Evgenija Onjegina. Sa tim simfonijskim orkestrom sam napravila evropske turneje, tipo, ne znam, Grosvenor Spielhaus u Salzburgu, onda kongresni centar u Vilahu, onda velika hram kulture, ona što je na Dunavu, izgleda kao Sidnejska opera u Budimpešti, onda Beč, ne znam da sam još koje mjesto zaboravila, onda je bila tu i Moskva, onda recimo gradovi koji su sjevernije prema Sibiru od Moskve, Soči. 2006. godine bila sam tamo interesantna medijima jer sam bila prvi inozemni gost
pjevač nakon raspada SSR-a koji je tamo nastupio u njihovom velikom državnom kazalištu. Ono što zapravo i ne čudi, onda samim time je da ste samostalna operna diva. Kako je zapravo biti samostalna operna diva u Hrvatskoj? Pa nisam o tome razmišljala nikad kada sam studirala da bi moj odabir bio biti samostalna umjetnica, jer svaki umjetnik i dok još studira i dok se razvija, vidi sebe na pozornici nekog kazališta, jer nama je zapravo, ne kaže se za ludu, daske koje život znače. A mi smo tu da prenesemo nešto na publiku, prenosimo jednu emociju koja ide kroz nas do njih. I obrnuto nam se vraća. I kad sam baš u Moskvi bila sa mojom tadašnjom mentoricom Darom Doluhanovnom, ona je meni u jednom momentu dok smo tu Tatjanu radile, kaže na mene: ja te molim, Antonela, nemoj ići u kazalište, ostani koncertna kao pjevačica. Ja se sad mislim, kako ona misli da ću ja živit? Mislim, to mi je bilo, kaže, nemoj, ti moraš ići, ti moraš biti slobodna, moraš ići putovati, moraš ne biti kao u jednom kazalištu pa da te svijet ne vidi. Moraju doživjeti tvoju emociju. I sad, iskreno, nisam baš bila u sebi, to mi čak neku nesigurnost bilo stvaralo. Ali kako je to išlo, tako su se stvari i događale. I kada bi ja i htjela biti fiksno u nekom kazalištu, kao što sam kasnije surađivala u Riječkom, na puno projekata, nekako su se događale situacije, okolnosti da ipak ne bi ostala u angažmanu. Najveći po meni je izazov kad me neko nekad pita, pa prvo pitanje je gdje radite. Onda ja kažem, ja radim svuda, di me pozovu, pa gdje se vas može čuti? Ja kažem, kad imam koncerte, onda budu obavijesti kao, pa ne radite u nekoj kući. Ja kažem, ne. Pa kako živite? I moj sin ima super objašnjenje, kaže, mama živi kao ptičica na žici. Znači, vi stalno njegujete taj jedan unutarnji, to je jedno unutarnje gorivo. Znači, da vam je uvijek onaj spremnik pun goriva, da ste vi uvijek spremni. Kad vas bilo ko pozove gdje dođete, da živite ono što jeste. Kada je humanost u pitanju, uvijek ste tu nekako pri samom vrhu i gotovo nema događanja gdje Antonela Males nije prisutna. A osim toga, ispred vas su i adventski koncerti. Kad vi shvatite da je svak tu s nekim razlogom, da je svaki jedan onaj kotačić jedne velike, ajmo reći, evo reću, nije lokomotiva, nego vlaka jednog velikog, onda vi imate i takav pristup da, i možda i po tome što sam ja po prirodi empata, što su me od malih nogu tako podizali, ajmo reći odgajali, što je bilo takvo okruženje, da ne mogu ostati ravnodušna kada vidim da negdje mogu na ovaj svoj način dati doprinos. Taj put humanitarni me je doveo čak do toga da sam osvijestila i važnost glasa. Doveo me do situacije da sam upoznala ljude koji su ostali bez glasa, da bi shvatila njegovu veličinu, njegovu važnost, da bi osvijestila onog unutarnjeg sabotera, to je onog logičnog uma koji postavlja non stop šta, ako, zašto, prepreke, i ovog vanjskog zapravo prema van, kako se ponašamo, što želimo dati, što želimo ostvariti. Jer i za mene je definicija uspjeha radost. Radost. Jer mi sve što radimo zapravo je da bi se osjećali lako i da bi se osjećali radosno. Tako evo, naravno u nadolazeće vrijeme idu sada adventski koncerti, biti će ih više u Dalmaciji. A ono što bi rekla, evo sad mogla, već smo se dotakli adventa, nekako me hvata već sjeta za ovu godinu, jer kad je vratim unazad, prvo što mi pada na pamet, jako puno uvida općenito jednu situaciju u društvu i što sam ja u tom društvu, kao i to da su mi se vraćale neke događaje iz prošlosti, poput, evo, pjevala sam za Papin opet dan. Pjevala sam za Papin dan u Nuncijatu tu i eto, bila sa kardinalom Grekom i njemu sam rekla, evo sad kad se slikate, ovako je bilo sa Ratzingerom, pa je poslao papa, vi ćete, javite mi se kad postanete papa.
nastupa, a on se stao smijati, ne. I tako bilo je krasnih, ajmo reći, trenutaka mojih nastupa. I u toj jednoj takvoj atmosferi ćemo zaokružiti ovu godinu. Ono što bi mogla reći da me izuzetno veseli, što već sad osjećam kroz 2024. godinu taj razvoj mog umjetničkog puta koji će opetovano biti u jednoj sinergiji sa puno glazbenika, biti će jako interesantnih stvari, pa bi ja to ostavila za neko drugo javljanje, jer me, evo sad dok priča me jako veseli, ali evo, neka prvo se dočepamo Adventa i Božića. Antonela, hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama.